Breaking news which kabentiu teka ngarm din misha ngartin akume SPLM mentre which kabentiu netin kontin de pin salpa kema yadit ngara ngar kena kimen kana ngara wale ajen bana lingo akan konore ler kana me gore jen o jinmi jirama jidit gore jen o jinder subscribe ke der je nyaak bak nas ko kien ko de latin content ba non kan wara online tv channel de kan chama shukje ku comment ka ku je share an ler ban lingwa same jen chara de te ga ngar mdin mishalat re wech ka bentiu ngar di de mo le de kume mala kume spele ala kume kirma yadit eno en kume kirma yadit re wejen winami jen chilodien chete da longa netin content chetiai netin tiai kes pele mayo netin tiai kaswa nono tin chiwa kabon kirma yadit ke SPLM party name jen gwaz dan ngar ka ngar motin salar do chinetin wana long ke bon medit ajen bono mo chiwa ka kuma kirma yadido ka ken jen ken ka bon SPLM mayo kene bon swa no ka do brana chalat ke jam ka shang wal jo ka jen pyro wo me ron kin dangro jen dangro di chwa ngar mo chwa jangar karam dana la governor mentere witin winami man ke bentiu ko shikan loidien chatet ko shine dialati shikan ben ka kuma spelim ramadan la chairperson ray witin winami ka bentiu Justice Riek Bim Top Ramadan en kuna la wuka pinde ko Ramadan en te ka bon SPLM mentere witin winami ka jan governor ki commissioner ka jala chair person ne Justice Riek Bim Top Ramadan chine dial te chi ben ka tedda chimnen yana mo gwata me nyut kan tes lo adien an bon dide mo ke le bon michitiai te jen ka SPLM ayo chi nyoko jen kaswa SSOA chi kanoka bon SPLM men de pinkir ma yadit an do badana jen kake kanalat dundo shika jen ngai kon entam la bon SPLM mayo ke jen tam me beje mat te kirik wan tokten ne te wan bo let ken lo chikan mandan en le rode re wika sos dan chikan gujino dong SPLM mayo ba wo wonyam kene ngum shi Dr. Yeng Machar charwa jone lat ke SPLM mayo members lat ke jek kinetin wan chikan ngada doubt ta dana wo ke governor ki commissioner dung yambio kudu shal ke futuyo mo wo ke jaga ka kan kuma SPLM ki SPLM ayo mo right ke Dr. Yeng Machar ten kan lon kamide kan lo jok changmen Yeng Machar jelado bajerin state nyok ki bajelo gwade ken kirma yadin ngoda kan jana lalet janyo guje no point de ba en kirma yadit de la jena be je SPLM ayo ba ko mak gonde konte tin ko ngoda ba shi Dr. Yeng Machar chero da bijech abane ka be ga dipan namo shi ne tin wan shi hubdien che jen ka dob dan lat ke je shi kan shugur no be kan wa pin kirma yadit name jena dan en shore lat re witin winami ka doban dan na shi loidien jatet ko shi kan ban ka bon kirma yadit jenen yen mo gwaza mo te loidien gwaza mo ngarken ka lar kan te loidien ka kan tur ne ko be ko nyodo gwanu ka ne ti jitiai ti shiwo jien ti ko kuma kirma yadit name jen dan gorde nyak ka yen wale
na me Unity State bintu SPLM Secretariat Office jana me ngana tu da me ke nyot kan ta loidien ka wan ke long badin nen bon ga pek diang ne ko ne chiti ai ken ne content chi SPLM party chi kana join pin justice Ramadan la kur dung bintu ke Unity State na me agenda na gurno de nyaga yakel nyaka ne ko ken ko de lerti de kan kula chu gasten gor kon en o de ko tin an biya ta mal ban nyoji ke ler dien bye bye